Wow, 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 tuh kan ada apa tuh? Wow, ini dia Doraemon karakternya tuh teman-teman. Wow, itu ada topeng juga ternyata ya teman-teman ya. Tuh, ada topeng. Wow, ini barang karakter sapi juga teman-teman. Wow, topeng ondel-ondel tuh ada tuh. Wow, keren teman-teman nih. Wow, ada boneka Doraemon. Wow, ada boneka Boba juga. Ondel-ondel pocong. Wow, Upin Ipin. Ondel-ondel. Wow, ada Pop-It juga ternyata teman-teman. Wow, seru nih teman-teman nih. Wow, mantap ya. Oke teman-teman, mari kita amankan yuk satu persatu yuk boneka ini. Oke teman-teman, mari kita amankan dulu nih teman-teman nih. Keren nih teman-teman nih. Ini ada apa ini? Wow, ini dia Doraemon ternyata teman-teman nih. Wow, keren nih teman-teman nih. Doraemon. Oke, kita taruh sini saja ya teman-teman yuk. Oke, kita amankan apa lagi nih teman-teman nih? Wow, ini dia boneka Boba ternyata teman-teman. Oke teman-teman, kita amankan di sini lagi yuk teman-teman yuk. Wow, keren nih teman-teman nih. Banyak nih mainan di sini ya teman-teman nih. Wow, ini ondel-ondel pocong ternyata teman-teman nih. Keren nih ondel-ondel pocong. Mari kita amankan saja ya teman-teman yuk. Kita amankan sekali dua ini ondel-ondel pocong ternyata ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita taruh di sini lagi ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita amankan apa lagi? Wow, ini ada si Ipin sama Upin. Oke, kita amankan si Ipin dulu nih. Wow, dia lagi sedang bersandar ternyata ya teman-teman ya. Oke, kita taruh di sini lagi teman-teman nih. Oke, sekarang apa lagi teman-teman nih? Wow, si Upin. Wow, keren si Upin ini sedang bersandar juga. Mari kita taruh dekat si Upin dan si Ipin. Wow, mantap ya teman-teman nih. Wow, apalagi? Wow, ini ondel-ondel ternyata teman-teman nih. Wow, keren ini teman-teman nih. Kita taruh di mana teman-teman? Oke, di sini lagi. Wow, keren lagi nih teman-teman nih. Kita amankan lagi nih. Dia si ondel-ondel Bang Kumis ternyata ini. Wow, keren ya teman-teman ya. Oke, kita taruh di sini saja teman-teman. Terus apa lagi kita amankan? Wow, ini dia Pop-It ternyata teman-teman ini. Wow, kerennya ada Pop-It-nya ini. Wah, kita taruh dekat si Ipin saja di sini. Oke teman-teman, apa lagi yang kita amankan lagi nih? Wow, 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 ini dia balon karakter Doraemon ternyata teman-teman. Wow, mari kita amankan saja nih balon karakter. Ini dia balon karakter Doraemon. Kita taruh di sini saja nih teman-teman nih. Apalagi ya teman-teman ya? Ini dia ondel-ondel topeng ondel-ondel ternyata teman-teman. Wow, topeng ondel-ondel ini mari kita amankan di sini saja nih teman-teman nih. Wow, mantep nih teman-teman nih. Apalagi balon karakter sapi. Wow, ini dia. Kita amankan saja nih balon karakter sapi. Wow, keren nih teman-teman nih. Banyak balon karakternya juga ya. Oke teman-teman, apalagi nih? Wow, topeng ondel-ondel. Topeng ondel-ondel Bang Kumis ini. Oke teman-teman, mari kita amankan saja nih topeng ondel-ondel Bang Kumis ya. Wow, 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 wow. Oke teman-teman, kita apa lagi? Wow, ini barang karakter sapi. Wow, mantap teman-teman nih. Ada barang karakternya sapi Upin. Ini dia. Mantap teman-teman nih. Udah ada semuanya di sini, tapi jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman ya.